گروهیه جوارێکی گروهیه نه جوارێکی فەردیە نه جوارێکی تەکە کەسیە هەر کەسێک جیهەتی ژیان بکێ هەر کەسێک لە ئالیەکی ژیان بکێ هەر کەسێک سەرێک خۆ ژیان بکێ نەک بێرەنگیە جوار هەمە جوار بوونی تێدا نها ئیرۆ ئەف چەند ڕۆژێن مە ئەف دەورە ڤەکریە دەورەیە بناوێ شەهید ژیان هەردەمە هەدەفێ me ji vekirina vê dewrê ku gelek jin di nava civaka me de hene hîn negihîştine wê astê hîn rola jin nas nekirine hîn nedkarî bûne bigihêjin dîroka jin hîn nedkarî bûne yanî derfet ji wan re çê nebûye zanista jin nas bikin her wiha xebatên girêdayî jin li kêleka wê gelek mijarên me bi sîstemê ve jî girêdayî derfet ji wan re çê nebûye ku van mijara nas bikin ji bo wê jî yek ji hedef û armancê me ku em bihêlin jin xwe nas bike jin zane bibe jin were perwerdekirin ji ber ku her tim û tim di nava civaka me de tiştên ku bûne kelem li hemberî jinan ku xwe zane bikin xwe perwerde bikin ku malbat gelek cara nahêlin keçik bin wele jin bin wele zarok bin nahêlin ku derbasî dibistana bibin yan jî xwendina xwe dewam bikin li kêleka wê jin her tim û tim li malê bi karên malê re mijûl dibe bi zaroka re mijûl dibe bi tiştên malê re mijûl dibe ev jî dihêle ku jin derfet jê re çê nebe ku xwe perwerde bike ji bo wê yekî jî bi her kesî difikire bi her tiştî difikire lê tenê bi xwe nafikire wext ji wê re tune ye ku xwe perwerde bike him jî xwe zane bike ev jî yek ji hedefê me ye ku em bihêlin ku jin hinekî wext bide xwe jin hinekî bikaribe asta xwe zanebûnê pêş bixîne asta xwe fikirandinê pêş bixîne asta xwe xwe perwerdekirinê xwe naskirinê pêş bixîne hedefê me ji perwerdekirina jinan ev e ya dinê jî birêxistinkirinna jinan stemkirina jinan him di nava karên malê de him jî di nava xebatên rêxistinî de ku karibe hevsengiyekî çê bike yek jî jî ev bû niha zehmetiyên ku em bi jinan re dikişînin di milê perwerdeyan de ji ber ku berê jî me got ku jin her tim û tim ji ber ku di malê de ne bi karên malê re mijûl dibin em dikarin bêjin bi zaroka re mijûl dibin bi xebatên malê re mijûl dibin derfetê wê tune ku xwe perwerde bike xwe zana bike ji bo wê jî wextê ku jin tên dikevin perwerdê de li ser wan zehmet ê li ser wan giran tê demê ku li ser wan zehmet were li ser wan giran were aynî demê li ser me jî zehmetê li ser me jî giran tê em jî wê zehmetiyê dikişînin ku em zû bi zû nikarin yanî van perwerdeyan bi encam bikin lê tu bike nekê jî dema ku jin destpêkê tê dilgiran tê perwerdê lê di dawiya her perwerdeyekê de jî em wê birqandina çavên jinan em dibînin dema ku jin defter û qelema xwe sibê zû dixin destê xwe de radibin tên perwerdê ew dihêle ku em hîn bêhtir معنویات بگرن ji bo ku em hîn bêhtir bikarbin perwerdeyên xwe berdewam bikin û bihêle ku israr di me de zêden bibe ji bo ku em hîn û hîn bikarbin perwerdeyên din jî ji bo jinên ku me nedkarî em xwe bigihînin wan em ji bo wan jî perwerdeyan vebikin ji xwe di dawiya her perwerdeyekî de jin hezkirina xwe hestên xwe hizrandinên xwe tîne ser ziman yanî dibêje me çi fayde ji vê perwerdê girtiye em dikarin hîn zêdetir demê pêş de çi fayde ji vê perwerdê bigirin him jî em dikarin bêjin hevrûkirinê di nava fikirandinê xwe berê û berî perwerdê û piştî perwerdê hevrûkirinê di navbera wan de jî jin çê dikin û ev jî dihêle ku em bigihêjin hinek encaman û demê ku em dikihêjin encaman jî em hinek bernameyên nû li pêşiya xwe de tînin ji bo perwerdekirina jinan niha ji xwe ême em wekî komîte van perwerdeyan birêve dibin komîteya perwerdeyê li ser asta kantona Qamişlo em van perwerdeyan birêve dibin gelek kesên ku asta wanî perwerde dayînê heye ev kes jî bi me re dibin alîkar ji bo ku em karibin van dewreyên xwe yî perwerdeyan em serkeftî û bi encam bi dawî bikin li vê derê perwerdeyên me di nava
جارنا ام بازار روجا بدکن جارنا 20 روجا بدکن جارنا هیوکی بدکن او جی لگوری پیوستی و احتیاج جنان ام بدکن جخوا درسین کو دناوا وان پرورده داتین داین پرانیا وان گرینگیا پرورده جواکا خوزایه راستیا ریبرتیه زایند پرستیه هفجیانا آزاده جنولوژیه دیروکا جنه شر تایبته ولاد پاریزیه چاندو اخلاقه نتوا دموقراتیکه تندرستیه اکولوژیه ام هری زیده وان درسان ددن پیش وان درسان جی ام ددن دا کام بکاربن فکره یکی یان جی بیردوزی یکی لجم جنان بدن آواکر پروردهان ام گلک پروردهان ودیکن یعنی د تاخان د کومینان د باجاران د جارنا ام المالا هناك پروردهان ددن مشاندن د اکادمیان د پروردهان ددن مشاندن لفی داره لگوری احتیاج جنان مثلا جارنا جمره درسا پیشنیار دکن ام لگوری وان پیشنیاران ام هناك درسین نو ددن جارنا ام پیوستی دبینن ام هناك درسین نو ددن يعني ده حميد دوريان ده نواكي هافن درس هر جاري ام درسان برنگكي جهفدو ودقاتين لي هري زيده برنگكي گروفر ام هري زيده وان درسين كمن اني سر زمان ام هري زيده وانا ددن لي هناك درسين ميدنجي هنا ام دخوازن هين زيدتر بدن پیش مینا شدتا لدجيجن هر وها ام دخوازن هين زيدتر مجارين گریدای هستین پولیتیک ام چاو بکاربن هستین خوا پولیتیک بکن لکهلکاوی مجارين اسلوب خطابات مجارين رخنه و رخنه داين يعني ام دخوازن هناك مجارين نوجي بخنوا پروردين خدا لکهلکاوی مجارين كومين جبركو قالك يعني دمكي ما مجارين كومين ومجلس مددا دمكي ما سكرند ام نها ديسا دخوازن با اكتيف كرنا كومين ان را ام دخوازن ديسا مجارين كومين ومجلس دي راستيجي دمكو ام فان پروردهان ددن قالك دديد دنافا پروردهان ده نتشتكي فرزه يانكو گرگه هر کسك الامي وان آگاهیان ازبر بکه وان رامانان ازبر بکه نبوی رنگیه پرورده مجارین پرورده هنه کی وکریه يعني تتكاري قبول جي بكي تتكاري قبول جي نكي تشخوره هنك انجامان جي دقري هنك برانسيبان تجي دقري دجيانا خودا دده مشاندن نهال في داري جن دين پرورده جن پرورده دبينن هنكي آستاوان شد بي هنك جاندا فكراندرين وان دين گوهارتن ليه دماكو دچن مالي يعني افتشتا قالك جارامه شوبان دي دماكو دچن مالي مجي جواكا ما مجي كي باوك سالارا مجي جواكا ما ذهنيتكي حشكه ذهنيتكي وك بيجي بعقل دسلاداري تي بريفا برن ايش بو في كيجي افدهلي شو بي افدهلي كو جن نكار بي وي فكراندني د جيانا خدا د براتيكا خدا بيك بيني لي قالك جاران ام دبينن يعني جن هناك جياده دكاري في پروردهيا كوستاندي وفان گوهردن كو بخاره چيكري قالك جياده ام دبينن كو جن دكاري بگوهريني بده يعني دواره براتيكي دي بيك بيني و قالك جياده جي ام دبينن كو جن جواك لپيشتيا ويد بي آستنك ونكاري وي فكره كوستاندي دجيانا خدا بپراتيك بيك بيني وكي كوميتايا پرورده شخوا امي هر دم و دم امی وان پروردهان بردوام بکن جبرکو راستی جی اما کی جواک هر تموتم ام پاشگوه کری مابون او درفتين كو ام درسا بستينن او درفتين كو ام آگاهيا بستينن او درفتين كو ام خوازانه بکن ام آستا زانسته و آستا زانبونه لجم خوابدن آفا کرن او درفت جمره چینه ببو لینها درفت لپیشیا ما هیا جبوه جي ام دخوازن خوابگين هر جنكي دجواكي ده هر جوانكي دجواكي ده هر زلامكي دجواكي ده جبو كان بكاربن وان يعني فكرين لجم خوا ام بدن وان و وان يعني بكاربن وان پرورده بكن و بگينن آستاكي